Ko Vaughn Antonio, te kai kōkiri awhi hinengaro ki Care Whakapai Hauora i te Papaioea. Hei tāpiri atu ki te kaupapa o te wiki, whakatairanga i ngā take ma te hinengaro, e whakatena ana Antonio, i ngā whānau puta noa i te manawa tū, ki te tiro atu ki tōna kaupapa, take time to kōrero. Yeah, I think it's very important just to start the kōrero, because so many times we keep it inside, and we know if we keep it inside, it boils up a little bit, and we start thinking or overthinking about things, and the mind wanders, and sort of from what people have explained to me, it's like going down that rabbit hole and finding it really hard to dig yourself out. Ko te mahi jiu-jitsu, he mahi ka tūhono ia ki e nei rangatahi, te nuinga o rātou i tukuna ki aia e ngā tāwanatanga, anō rā te nuinga o rātou kei raro i te kaitanga o oranga tamariki, ko ia tonu te take e kore tae e mai whāki atu i o rātou kanohi ki runga kāmera. Well, what I'm doing is, instead of calling it mixed martial arts, I've called it mental martial arts. There's such a the lessons, like I learnt when I first taught, I used the expression that was so, and that